Kubwa, kama unatoka mbali, kama unatoka karibu, kama unatoka sehemu yoyote, nipo hapa kukwambia kwamba device sisi Halotel tunakuletea kwa bei rahisi sana. Oya, HBM Classic ndio watu pekee ambao tunakuletea huduma hii ya internet kwa bei rahisi sana. Oya, kama unavyoona huu ni mzigo wetu ambao upo hapa. Na bwana, device hizi kama unavyoziona ni unlimited, yani bila kikomo, na internet bila kusahau ni kwamba unaenda kuipata kwa speed ya 5G. Vigezo na masharti bila kusahau ni kwamba njoo na namba yako ya NIDA, lakini pia njoo na kiasi ambacho ni kidogo sana, kiasi cha shilingi 100 tu, basi unaenda kujipatia hii device free kabisa, na unaenda kujipatia internet ya mwezi bila kikomo, yani internet bila kikomo. Oya, internet zetu zipo hapa, lakini pia huu mzigo tumekuletea kwa ajili yako, usipange kukosa. Oya, mali kama hii usipange kukosa, device inapeleka inaenda speed kinoma sana. Oya, unachotakiwa fanya kuwa na namba yetu ya WhatsApp, namba 0745201501. Hii namba unaweza kuitumia message, lakini pia unaweza kuipigia. Bila kusahau kubwa ni HBM Classic. HBM Classic, best for forever. Asante sana na tunashukuru sana.